Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena leli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. I-MK Party ikhala ngesandla esinoboya esihlasele i-MK Party eZululand, phecelezi abakubiza ukuthi i-Third Force. Lokho okwenza kube bukhulu ukusebenza kwe-MK Party. Kodwa-ke awuzizwele i-MK Party ezikhulumela yona ngokwayo. I-Third Force lapha leadership ikhona la eZululand. Njoba sikulesi simo nje i-Third Force. And the Third Force is coming straight from the IFP. Kakhulu la eZululand. Uma ungabheka i-IFP can do whatever to make sure ukuthi ayilose iZululand, because it looks like it's an economic hub. Uma ungabhekisisa kahle, especially la nje northern North Coast. So ngamanye amagama iyona sizinda lapha i-IFP ethola khona imali, yabo. Noma ngeke ngazi ukuthi i-revenue i-generator kanjani la, kodwa nje i-IFP is making sure ukuthi ayiluzi iZululand. Yingakho uma ungabheka kuthe makuvuka i-NFP kwanabantu ababaplantayo ukuthi abangathi bayasuka kwi-ANC na kwi-IFP, kungathi kuba nomsindo bahambe bayojoyina i-NFP. Hayi ngoba babejoyina i-NFP ngoba babeqonda ukuyojoyina i-NFP, kodwa babeyodestabilizer, badale nalomsindo lwesibhekene nawo nje siyi-MK la, bewudala lapha u-NFP. Ngoba ubona phela i-NFP idonsana ngehluthu ilwa, it was a Third Force eyayiqhamuka from the IFP side, because i-IFP ayinankinga nokuspenda millions of money, inikeza abantu to go and create that Third Force lapha, okuyiyona ezokwenza nje kungabi nalo uzinzo at all. Uyabona njengamanje hayi ukuthi asiboni ukuthi uthula sizwe ukhokhela abantu abaningi la eZululand. Uthula sizwe labantu abakhokhele, some of them they are new, bangama females, some of them bangamadoda, and they are getting a lot of money ukuze babukeke njengabantu abanemali. Baspenda nje, baspenda, abanankinga, because kune source lapha bathola khona imali, and le mali bazokwenza ukuthi kube yibona ababukeka njengabantu abaphilayo, because they able. Uyabona? So labo bantu labo bazo disunita, bazo discontroller iZululand. Yabona ukuthi ibe ungovernable through i-MK, singakwazi ukuthi siyicontrole, singakwazi ukuyimanage, singakwazi ukwenza anything. Uma uthi uyaxoxa abantu uyababonisa bangaboniseki, because of the Third Force eqhamuka kuphi kwi-IFP. And siyayilandela, baningi abantu abakhokhela imali bekhokhela i-IFP, siyabazi. Uma ungabuyela kuloya mcimbi waseKing, lo owenziwe eKing Sheng, loya mcimbi owenziwe i-IFP, and it was funded by the IFP, and the money was coming straight from uThula Sizwe, giving other comrades who pretends as bona sebe umkhonto. You understand? So beza bazo infiltrate ke yona le Women's League. Nakho sokushintshwa igama, sokuvela igama lenyanda, what lelo gama lelo kwakuyindlela yokuzotshengisa ukuthi manje akusesiyona i-Youth League lesicabanga, i-Women's League lesicabanga ukuthi yona. You understand? And labantu mabengena bangena ngemali, so nathi nizothi hawu lo muntu usizo unjani lo muntu siyamlandela thina, can do this, can help us. Yingakho uzwa nje noma yinini kunabantu okuthiwa yibona abasizayo, uyasazi thina wafika thina wasenzela ukuthi, wafika wasenzela ukuthi. Lo mali is coming from the IFP.
leyo mali leyo iyona third force esikhuluma ngayo eZululand, because asiyazi le mali bayithatha lapha abantu. Uma uthi yabalandela i-background yabo, impilo yabo ngemuva, ulandela i-history yabo yokuphila, awuyitholi ukuthi le mali iqhamukaphi. Even uthi ubuka i-lifestyle yabo, it's opposite kunalezi mali abayispendayo. Bona nje as ama-individual abanamali, kodwa imali abanayo eyokwenza lo msebenzi ngoba vele bataskiwe ukuthi benze lo msebenzi ngale mali. Yabona? Yingakho-ke mangabe kunama-program, bona bacounter attack lama program, kube ne-program enye, yabona, ezophikisana lale program, bese lena beyihlobisa ngemali that is funded by certain people. Ngapha kuthiwa kuyakwele kuyadonatewa imali engaka, ngapha kuthiwa everything is for free. Yabona, everything for free. Ucabanga ukuthi ukhona umuntu ozothatha imali yezingane zakhe nje azokwenza zonke lezi zinto uma niphila kahle? Aniboni kodwa ama-MK amahle ukuthi kune third force la. Kunabantu nje abathatha imali yezingane zabo bona bathi bazokwenza yonke into, banama miracle bona. Yabona? Kodwa mawuthi uyabheka emumva labo akhomba ukuthi le mali banayo. Yini imali ikhona, kodwa le mali yabela ukwenza lo msebenzi wokuzobulala iMK ukuze ingaphuci iIFP amandla come 2026. Yingakho kunomsindo ongaka, is because of the third force. Bonke laba bantu who pretend ukuthi bona bathanda umkhonto, they can do whatever. Uyabona? No, labo bantu labi bona bayinkinga. Uyabona? And into engizonitshela yona comrades, thina nje simele iqiniso futhi nesibonakalayo ukuthi asisakhami, sisazohutshwa ngezibhamu like nobody's business. Ngicela nje ukunitshela kulokho ukuthi nje ngempela umuntu nomuntu fanele abe nje very wash out ngoba sisazodutshulwa. And ukudutshula kwethu nazi ukuthi kuzobe kuqhamuka kuyo le third force esikhuluma ngayo, okuyiyona investile la ngaphakathi efaka imali ukuze MK ingalivusi ikhanda come 2026 ngoba le Zululand fanele ihlale belonga kuthiwa abantu abathile for the rest of the life. Uyabona? Iyona nkinga ke sibhekene nayo ke commander le. And abantu abaningi abayiboni, babhizi nje abantu bafaka imali emakhikhini. Abanye abanqeni ngisho ukwenza ama-VN bedaka utshwala ne-whisky, because at the end of the day fanele basubmit ukuthi nakhe sikwenzile for the day, nakhe sikwenzile for the day. And some of them abasathandi, but because of imali abayidlile they still owe these people. You understand? Yingakho ukubona kunje abantu can die to protect abantu abathile kodwa abazobulala umkhonto. Kwenziwa yini manginemhlangano kube nabantu nje abazosukuma basukumela ukuthi thina sithi usibani uright, wasinikeza imali, wasenzela ukuthi uyayizwa lonto le? Ucabanga ukuthi lonto le akusiyona istrategy sokuthi laba bantu babukeke njengabakuyibona abantu abafaka imali? Akukhulunywa ngabantu abakha umkhonto ngeqiniso, abavuka ekseni ngezinto zabo, bahambe bawukwenza udododo behle benyuka balinyalelwe izimoto zabo, imoto zethu ziyaginqika ziyawa zenza yonke into. Akekho okhuluma ngalokho, kodwa kuzokhulunywa ngomuntu okuthiwa sikhuluma ngemali yakhe hayi ngaye. So le mali yakhe isiyenza yena ukuthi naye abe uye, hayi ngoba nakho kuhuye, ngoba kuyimali yakhe bese imali yakhe imenza yena abe uye. Iyona nkinga esibhekene nayo ke namhlanje la eZululand. And ngiyanitshela mnci, le third force le izowubulala umkhonto. Uyazi iphupho futhi abanikezwe lona, le mali labanikwa yona manje incane. Kuthiwa mangabe lifezekile leli goli lokuthi kugcine kube nengxabano lomsindo uhamba uzofika ku-2026, bonke laba bantu they will get reward ka-5 million each. Bese ucabanga ukuthi lo muntu angathi ethenjiswe 5 million, ucabanga ukuthi akabuye azoba yikhansela elizohola 27,000 ngenyanga, kube nama-deduction, kube ne-tax, liqede lithuke nabantu umphakathi. Kuno 5 million azohamba ayoqhuba amabhizinisi akhe. Angithi bantu banamabhizinisi.
ingakho ukubona kunje imali esebenzayo ukuzobulala umkhonto and abantu abafuni ukuzwa uthi uyabatshela inkinga yabantu abafuni ukuzwa and kwabona labo bantu abangafuni ukuzwa benziwa ukuthi balambe eswini le mali le esikhuluma ngayo ye-third force ijike ibanike bavala umlomo bathengelwa ama-airtime banikezwe imali bafakele petrol baka 500 rand 1000 uyanikezwa 2000 uyanikezwa ufakele upetrol yini i-third force i-third force inemali and ine-strategy and bane-budget yokwenza le nto wena ungaze ubabone ngathi le mali yabiza baphelela no they are still within i-budget abanikezwe yona to achieve le goal yokubulala i-MK ukuze ingayithathi iZululand